biri inyuma ya leta ya Kongo Kinshasa, kandi gahunda bafite ni uguca intege M23 ku kigero icyo ari cyo cyose. Ariko nanone tugomba no kurwanya, guhagarika umuntu wese wabangamira inyungu za Afurika y'Epfo, ibice bya Burengo aho bita za Rusayo, hano za Kibati. Nuvuga ngo izi nce zose turabashuhuje, nshuti zacu, bakunzi bacu, aho mutwumva, aho mudukurikiye, muherereye hose hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye. Ubwo abari mu gihugu cy'u Rwanda, mu Burundi, Tanzania, Uganda, Kenya, Mozambique, n'abantu badukurikiye bari mu gihugu cya Kongo, abari mu mujyi wa Goma, ndetse n'abantu badukurikiye bari Bukavu, abantu badukurikiye bari i Bunagana, reka tubifurize ibihe byiza. Abari kota amasimbi namwe rero ku mugabane wa Amerika, i Burayi, ndetse no ku mugabane wa Aziya, namwe reka tubahereze ikaze. Tugarutse mu makuru yacu, ni amakuru ubundi udakwiye gucikwa. Nkuko dukunze kubwira abantu, ushobora kumva yuko unejejwe n'amakuru yacu ukaba wakanda kuri subscribe niba ukeneye kuzajya umenya ukuri no gusobanukirwa byinshi mu bikomeje kuba muri igihugu cya Kongo. Twebwe nta bintu byo guca ku ruhande, amakuru yose tuyazana uko yakabaye. Muri aya makuru turaza kwibanda cyane mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma byahinduye isura. Nuvuga ngo twitege ikintu kigiye kuba mu mujyi wa Goma mu buryo bwa vuba. Hakomeje gututumba intambara, twavuga yuko ari intambara ikomeye cyane, kuko M23 yamaze kurakara ku kigero cyo hejuru. Ese kurakara kw'inyeshyamba z'umutwe wa M23 n'ingabo za SADC ziri muri iki gihugu cya Kongo cyangwa se ziri mu mujyi wa Goma, iyi ngabo z'umuryango w'abibumbye, ingabo za MONUSCO ziri mu mujyi wa Goma, hagiye gukorwa iki? Twamaze kumenya uburyo MONUSCO yamaze gutangaza ko itazava muri iki gihugu cya Kongo, ariko bitewe no kuba yihagarariye. Ubundi MONUSCO ntabwo yemerewe gukorwaho, ntabwo yemerewe kuva mu mujyi wa Goma. Ariko se mu gihe MONUSCO igaragaza ko iri ku ruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa, binavuga ko iri kugambanira abarwanyi ba M23, iraguma muri uyu mujyi wa Goma. Tugiye kurebera hamwe uburyo ingabo za SADC zigiye kuva ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ibyamaze kwemezwa nyuma yo gushinjwa ubugambanyi bwo gufata cyangwa se bwo kwigarura umujyi wa Goma. Uyu mujyi wa Goma urimo ikintu bita abakomando kabuhariwe ku mpande zose, yaba uruhande rwa M23 yaba no ku ruhande rw'ingabo z'igisirikare cya Kongo FARDC. Turaze tukubwira uburyo ki abo bakomando bamaze kwinjira muri uyu mujyi wa Goma. Nituva hano mu mujyi wa Goma turaza kwerekeza muri Bukavu. Muri Bukavu ntago byoroshye, hari gutegurwa operasiyo idasanzwe. Ababiligi bari gutegura none ibitero by'indege. Mbere yuko wenda twinjira hariya muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya Bukavu ndetse na za Kavumu, n'uburyo abazarendo bakomeje guhabwa amafaranga ndetse no kongera ingufu, ahangaha mu mujyi wa Goma ni umujyi twavuga yuko ari umujyi ukomeye cyane, kuko niwe murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, ngira ngo niba nibeshye. Ariko mu kuvuga kuri uyu mujyi wa Goma, ku itariki 11 ndetse na 12 uyu mujyi wari ugiye gufatwa n'ingabo z'igisirikare cya Kongo. Hakozwe operasiyo, iyi operasiyo twavuga ko yaje gupfuba, ariko bivuga ko haje kubaho ubugambanyi bw'ingabo za SADC n'ingabo za MONUSCO. Uyu mujyi wa Goma uri kugerwa amajanja n'izi mpande zombi kugira ngo ingabo za SADC zitava mu gihugu cya Kongo ndetse na MONUSCO igume muri ibi bice. M23 nyuma yo kumenya yuko ibitero byo kwijoro ryo kwa 11 na kwa 12 byagizwemo uruhare na SADC, ubundi SADC yabanje gukora icyo twakita uburyarya kuri M23, mu gihe M23 yari yamaze gukonfaminga cyangwa se kwemeza ko izi ngabo zigiye kuva mu gihugu cya Kongo zigaca mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo zitaye mu bihugu byabo, ingabo za Tanzania, Malawi ndetse na Afurika y'Epfo. Ariko Afurika y'Epfo yanga guca mu gihugu cy'u Rwanda, na cyane ko noneho byamaze kwemezwa ko izi ngabo zaba zigiye kuva mu mujyi wa Goma mu buryo bwihuse cyangwa se mu buryo bwihutirwa. Mu itangazo ryashyizwe hanze n'umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politike, Laurent Kanyuka, yagaragaje ko ingabo za SADC zigomba kuva mu mujyi wa Goma mu buryo bwihuse. Bivuze ngo izi ngabo ntabwo zigiciye mu mujyi wa Goma, ziciye ku kibuga cy'indege cya Goma cyatunganywaga
gitegurwaho ibisasu kugira ngo ibikoresho bya sadeke n'abasirikare ba sadeke bace ku butaka bwa Kongo mu mujyi wa Goma berekeza mu bihugu baturutsemo. Ibi ngibi M23 yaje gusanga harimo ubugambanyi bwo gutunganya kino kibuga cy'indege atari kugira ngo bavukure ibikoresho byabo mu gihugu cya Kongo, ahubwo ari kugira ngo hazakorwe operasiyo yo kuza kwambura M23 umujyi wa Goma. Mu ijoro ryo kuwa 11 no kuwa 12 habaye imirwano ikomeye cyane, ariko iyi mirwano yaje gukomeretsa benshi ndetse abandi bahasiga ubuzima. Ari nayo mpamvu yatumye M23 ifata umwanzuro wo gutumiza abakomando bose bari bari mu bice bitandukanye, abari muri Kivu y'Amajyaruguru, abari muri Kivu y'Amajyepfo, bose bahise basabwa kwinjira hehe muri uyu mujyi wa Goma. Nuvuga ngo uyu mujyi wa Goma urimo ikintu bita ubutasi ku rwego rwo hejuru, ubutasi bw'igisirikare cya Kongo ndetse n'ubutasi bw'igisirikare cya M23, abo bita abahibu. Abahibu ngo bafite gahunda cyangwa se bahawe misiyo rwose yo gutsindira ariya mafaranga yashyizweho na Perezida Tshisekedi. Aba bahibu bari muri uyu mujyi wa Goma ariko mu buryo bw'ibanga butazwi na M23, kubera yuko ngo bafite gahunda cyangwa se misiyo yo gufata mpiri cyangwa se gufata bugwate. Nuvuga ngo hari gahunda yo gufata matekwa kuri M23, kuko bino bihugu bikomeye biri inyuma ya leta ya Kongo Kinshasa, kandi gahunda bafite ni uguca intege M23 ku kigero icyo ari cyo cyose. Guca intege M23 ni gute? Ni ugufata bamwe mu bayobozi bawo w'uyu mutwe cyangwa se bakicwa. Nicyo kintu cyonyine ngo cyaje gusuzumwa, basanga gishobora guca intege M23 kuba yabura abayobozi bayo. Nicyo kintu cyonyine bishobora kuba cyayica intege. Hagati aho rero ngo operasiyo ziri gukorwa nizo kugira ngo abayobozi ba M23 bamaze gukatirwa urwo gupfa na leta ya Kongo Kinshasa babe bafatwa. Ngira ngo niba mwibuka neza, hari ijambo ryaje kuvugwa na minisitiri hariya wa Kongo w'ubutabera, minisitiri w'ubutabera yatangaje ko guhabwa ibihano kw'abayobozi ba M23 ari kimwe, ariko nanone no gushakishwa kugira ngo ibihano bahawe bishyirwe mu bikorwa ari ikindi. Nuvuga ngo umuyobozi wa M23 w'urwego urwo ari rwo rwose uzaramuka ufashwe, nta kindi kizakurikizwa ni uguhabwa igihano cy'urupfu hariya. Byumvikana ko ubwo ibijyanye n'ibiganiro byagombaga guhuza M23 na leta ya Kongo Kinshasa bisa naho byamaze kuburizwamo, nta gaciro bigifite, na cyane ko akenshi M23 yagiye igerageza guhura na leta ya Kongo Kinshasa ngo baganire, ariko ibiganiro mu by'ukuri bitigeze bigaragaza ko bishobora gutanga umusaruro cyangwa se bishobora gutanga bishobora kugera ku ntego yabyo. Nuvuga ngo hagati ahangaha rero abayobozi ba M23 bafite uburakari, barimo baragerageza kwirukana ingabo za Sadeke ku butaka bwa Kongo, ariko kwirukana Sadeke kuri ubu butaka bwa Kongo bigiye gutanga igisubizo. Mu minsi yashize twagiye tugaragaza impungenge tuvuga tuti kuba M23 yarekura ingabo za Sadeke zikava ku butaka bwa Kongo ni ikibazo kizatuma noneho ibi bihugu bitera ibice M23 ifite ku buryo bweruye. Ibihugu biri mu muryango wa Sadeke nta kintu biri gutangaza kuri ubu ngubu, yaba Angola, yaba Afurika y'Epfo, yaba Malawi, yaba na Tanzania, nta kintu na kimwe ibi bihugu biri gukora ku bijyanye n'umutekano muke uri mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo. Ibihugu nta kintu na kimwe biri gutangaza, nta kintu na kimwe biri gukora, ariko bicecetse bizi neza ko hari icyo bari gutegura gukora. Nyuma y'uko M23 ifashe ingabo za Sadeke ikazita ku munigo, ikazibuza no guhumeka hariya mu mujyi wa Goma, buriya nta no gutarabuka kwari guhari. Ni ukuvuga ngo byabaye ngombwa ko haterana inama ya Sadeke ngo yemeza ko ibikorwa byabo by'ubutumwa bw'amahoro birangiye cyangwa se baburangije, ariko baburangije imburagihe, ariko si no kubusoza kuko M23 niyo yabushoje buriya.
ariko gucyura byihutirwa ingabo za SADC zikava ku butaka bwa Kongo byari ikibazo gikomeye cyane, kuko byanze bikunze iyi ngabo za Afurika y'Epfo zo n'ubundi ziravuga ngo turi hariya ku nyungu za Afurika y'Epfo, ariko none tugomba no kurwanya guhagarika umuntu wese wabangamira inyungu za Afurika y'Epfo. Si Afurika y'Epfo gusa mu gihugu cya Kongo, kuko n'abanyaburayi baravuga bati tugomba guhangana n'umuntu wese wagerageza kubangamira inyungu zacu hano muri iki gihugu cya Kongo. Kuba M23 yitwa ko ari umutwe w'iterabwoba yiswe na leta ya Kongo Kinshasa n'imiryango mpuzamahanga ikaza kubishimangira. None ikindi, kubuza inyeshyamba ze 23 zigaragaza yuko zishaka kuba igisirikare cya Kongo zikayobora Kongo yose, ni ibigaragaza yuko M23 ifite intego ndende. Ntago ari ukuvuga ngo ikore balkanization ifata ibice byo mu burasirazuba bw'iki gihugu gusa, yirashaka kubohora cyangwa se kugenzura Kongo yose. Bizakorwa bite rero? Kugeza kuri M23 nta hantu tuzi ifitanye imikoranire n'ibihugu, cyane ko bitanemewe. Kuba ari umutwe w'iterabwoba nuvuga ngo kuwufasha ni kimwe. Ngira ngo twagiye tugaragaza ko buriya M23 ni umutwe twavuga yuko wamaze kwamaganwa cyane na leta ya Kongo Kinshasa, ibita yuko ari umutwe w'abaterabwoba ugamije guhungabanya umutekano w'abanyekongo, mbega ugamije guhungabanya umutekano w'abaturage. Ugomba kandi guhagurukirwa na leta ndetse n'isi yose, kuko mu gihe izi nyeshyamba zigumanye no mujyi wa Goma, ibintu biri kubera mu mujyi wa Goma hariya ni ibintu twavuga yuko byamaze gufata indi ntera, kuko M23 nyuma yo gufata Goma yashyizeho inzego z'igipolisi, inzego z'igisirikare, z'umutekano, inashyiraho banke. Ariko noneho sinagoma gusa, kuko yashakaga kwagura ibikorwa byayo bikava mu mujyi wa Goma bikajya muri Bukavu, bikajya no muri Sud Kivu hariya muri Uvira. Ariko M23 mu gufata ibi bice isa naho yafashe ibice birebire cyangwa se byinshi, noneho kubigenzura bikaza kwibana ikibazo. Hakiyongeraho noneho ingabo za MONUSCO n'ingabo za SADC ziri hano mu mujyi wa Goma zakomezaga kuba zifite abasirikare ba FARDC, na cyane ko buriya M23 igaragaza yuko ari abasirikare ba FARDC bari muri MONUSCO, kandi MONUSCO idashobora gutanga. Ubu hari ibazwa icyo bagiye gukurikira mu gihe ingabo za SADC zari kumwe na bamwe mu basirikare ba FARDC, kuko mu masezerano FARDC yagiranye na SADC yagiranye na M23 nuko bazacyura abasirikare ba SADC, nuko bazatwara ibikoresho byabo bya gisirikare, ariko bagasiga ibya FARDC, bagasiga n'abasirikare ba FARDC bari kumwe n'ingabo za SADC. None M23 yamaze kubona yuko tekinike izifashisha ni yuko aba basirikare ba M23 nuko aba basirikare ba FARDC kugira ngo biripotinge muri M23 bitazakunda, ubwo hagiye kubaho gufosinga cyangwa se kwirukana ingabo za SADC zikava ku butaka bwa Kongo zitareba inyuma. Ngira ngo ino operasiyo yakozwe yo gufata umujyi wa Goma bundi yari irimo abasirikare ba SADC n'abasirikare ba MONUSCO n'ingabo z'igisirikare cya Kongo FARDC, cyane cyane ko bivuga ko mu basirikare 2000 MONUSCO yari yamaze kugaragaza ko ifite ba FARDC. Ubu ngubu yatangaje ko hasigaye 1200. Bivuze ngo abangaba 800 M23 ibaza ngo bagiye hehe? Nibo ngo baba baratangiye operasiyo yo kubohora umujyi wa Goma, kuko bari bazi neza uyu mujyi imiterere yabo, ndetse kandi bikanavuga yuko M23 nyuma yaho yahise itangira ibikorwa byo guhuriza hamwe urubyiruko irwinjiriza mu gisirikare. Nuvuga ngo hariya nyuma yo kubona yuko M23 ikomeje kubangamirwa cyane no kugabwaho ibitero bituruka mu bice byo mu mujyi bya hariya muri teritwari ya Nyiragongo, muri Nyiragongo hariya ingabo nyinshi no zikomeje guturuka, noneho zigahura nabo bazarendo basanzwe bari kugerageza guhungabanya umutekano. Abaturage bamaze gupfara mu mujyi wa Goma ni benshi no mu nkengero zabo, na cyane cyane ko abikanzwe ko ari abagizi ba nabi n'abagizi ba nabi ubwabo bakomeje kwasiga ubuzima. Ngira ngo mu minsi yashize nk'ibiri nibwo twabashije gukurikira operasiyo zikorwa hariya. Ubundi operasiyo zikorwa hariya muri uyu mujyi wa Goma ni operasiyo zikomeye cyane.
ni operasiyo zikomeye cyane, kuko kureba nabi gatoya barahita bahasiga ubuzima, abaturage barahita bahasiga ubuzima. Ni ukuvuga ngo nta muturage wemerewe gusohoka nijoro, no gutaha n'igihe cy'amasaha yo gukora. Hari amasaha byanze bikunze abaturage bamaze kumenyera yo gutahira cyangwa se kuba barangije gukora ibikorwa byabo. Ariko none cyitwa amabandi cyo hano muri uyu mujyi wa Goma cyari cyaraheze. M23 irimo iragenda ikora amasuku ibirindiro bya FDLR byo aho biherereye hose. M23 ikomeje kubyinjiramo n'ahangaha mu bice bya Rushebere byegereye centre ya Masisi, ukomeza za Bukombe ndetse na za Nyabyondo. Bivuye ko abarwanyi ba M23 bamaze kuhinjira mu buryo bw'ibanga. Ariko none tugiye kubona ikintu biti intambara ikaze, kuko aba babirigi bari ku ruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa bakaba bakomeje gukorana n'abazarendo, ntago biteguye guhumeka n'umunsi n'umwe mu gihe batarabona Kongo yose yabohowe. Nuvuga ngo Kongo Kisekedi yamaze gufata ino ntambara ayitereka mu maboko y'abanyaburayi ku nyungu zabo. Mu minsi yashize nubwo twavuga ngo ntago tuzi neza niba ababirigi bafite gahunda cyangwa se intego yo kurwanya M23 bakayirukana mu bice byose yari ifite. Kuko ahangaha guhera muri teritwari ya Nyiragongo, cyane cyane mu nkengero z'umujyi wa Goma, ibice bya Rusayo, bino bice bya Burengo aho bita za bino bice bya Burengo aho bita za Rusayo, hano za Kibati. Nuvuga ngo izi nce zose zirimo ikintu bita intambara. Isasu rikomeje kuvuza ubuhuha, buri muntu wese akomeje kwibaza ati iyi ntambara iraza kurangira gute cyangwa se iraza kurangira ryari. Benshi mu bakurikiranira hafi ibibera muri burasirazuba bw'igihugu cya Kongo b'abasesenguzi bakomeje kubona uburyo intambara ihagaze, bakomeje kubona yuko byanze bikunze hagiye kuba icyo twakwita impinduka zo zirahari. Kuko ubutasi M23 yamaze gushyira hano mu mujyi wa Goma, ndetse n'ubutasi M23 yamaze gushyira hariya muri za Bukavu, twavuga yuko buraremereye cyane, ntabwo byoroshye, ntabwo M23 yorohewe. Kuko izi ngabo z'amahanga ziranga muri Kivu y'Amajyaruguru zo zikomeje gutegura ama operasiyo yo gusenya burundu ibirindo bya M23 ndetse no kwigarurira uduce twose M23 irimo igenzura muri iyi minsi. Niko gahunda zimeze. Noneho hari amagambo yatangajwe na bamwe mu bayobozi ba FRDC bahakana ibyo M23 ishinza izi ngabo kugira ngo bafate uyu mujyi wa Goma, ahubwo bakagaragaza yuko ibyari byitezwe hariya bitagezweho. Nuvuga ngo M23 yo yamaze guhakana cyangwa se kwamagana ibyo ishinjwa byuko ingabo zayo ngo ziteze umutekano muke mu mujyi wa Goma, ariko zikabikora zigamije kugira ngo zo ikijyanye no gucunga umutekano hariya ngo kibe cyakizerwa 100%. M23 yatanze gahunda zo gukora icyo twakwita amasuku cyangwa se kuzenguruka mu bice byinshi, ivuga yuko harimo abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za FDLR ndetse n'abandi barwanyi b'ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko mu rwego rwo kugira ngo babashe guhana bihanukiriye ingabo zagerageje gufata uyu mujyi wa Goma. Nuvuga ngo hariya rero operasiyo ziri gukorwa nizo gusenya ibirindo bya FDLR biri hariya, kuko bazi neza ko FDLR ifatanyije na leta ya Kongo Kinshasa kandi intego ari imwe. Izi operasiyo ziri gukora mu bice bitandukanye muri teritwari yo muri cyangwa se muri parike ya Virunga, bakomeje kwifashisha n'ihuriro ry'ingabo za leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kugaba ibitero mu duce igenzura. Ni operasiyo M23 yatangije kuwa mbere tariki ya 14 2025, kandi amakuru avuga ko zino operasiyo
yahuriranye n'ibikorwa byo gukora umukwabu mu duce bikekwa ko imitwe ya FDLR bihishemo ndetse n'abazarendo. Nk'uko rero M23 yaje kubitangaza ngo barimo gukora icyo bita icyo bita operasiyo, aho bita Mutaho. Aka ni agace gaherereye muri groupement ya Kibati, akaba ari muri teritwari ya Nyiragongo ndetse n'aho bita muri za Rusayo. Utu ni uduce twombi by'umwihariko dusanzwe turimo ibirindiro bikuru by'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa FDLR bafite intego zo gutera igihugu cy'u Rwanda cyangwa se bagambiriye guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda bafatanyije na Kongo. Amakuru aturuka muri kara gace rero avuga yuko uyu mukwabu M23 yanashenye ibirindiro bya FDLR n'abarwanyi b'imitwe y'abazarendo isanzwe ifasha ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara bahanganyemo n'umutwe w'inyeshyamba za M23. M23 yatangiye zino operasiyo muri gahunda yo guhiga bukware abarwanyi biriya mitwe nyuma y'iminsi bagabye ibitero shuma mu duce genzura turi mu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma. Noneho ndabona ko rwose ibintu byakomeye cyane byadogereye. Mu majyepfo hari inyeshyamba za M23 ngo zamaze gufasha uduce tune twari twarigaruriwe n'abazarendo hariya ngo M23 yaba yatwigaruriye. Ubu noneho biravuga yuko rero imirwano yaranzwe no gukoresha intwaro ziremereye cyane, ibisasu bya rutura n'intwaro zoroheje, nk'uko amakuru aturuka mu bice bitandukanye bivuga. Avuga yuko ngo izi zakomeje kumvikana kuva ku itariki ya 14 ahantu hafashwe harimo na Remera, aho bita Bushaku ya mbere na Bushaku ya kabiri. Ibi ni ibice biherereye muri Karehe n'agace bita Kabamba. Aha ngaha abasivili bahatuye biciwe muri groupement aho bita za Ihambi na za Katana. Ibi ngibi ni bitangazwa n'abaturuka muri kara gace rero. Abaturage bavuga yuko ngo bari gutanga ubuhamya, bavuga yuko rwose umusada M23 AFC yahawe ngo wahageze uturutse aho bita muri Kiyaga, hafi y'ikiyaga cya Kivu, uvuye muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru, no mu muhanda uva Bukavu na Kavumu uherereye aho imirwano iri kubera. Ni hagati y'abarwanyi b'umutwe wa M23 ngabo z'igisirikare cya Kongo mu mpera z'icyumweru gishize. Amakuru aturuka muri kara gace avuga yuko guhera ku itariki 13 nyuma yuko hagabwa ibitero mu mujyi wa Goma, nibwo noneho hano muri Kivu y'Amajyepfo no habaye isibaniro ry'intambara ikomeye cyangwa se iremereye cyane. Iyi ni imirwano yagaragaje ko intambara ikomeje, nubwo ibiganiro by'Idoha hagati ya guverinoma ya Kinshasa na M23 AFC bigamije kurangiza intambara mu buryo butaziguye. Ibingi rose ngo byamaze gutakaza icyizere. M23 rero yo imaze amezi abiri igenzura ibice byo muri Kivu y'Amajyaruguru, aho bita muri Bukavu. Ikomeje gutera imbere igana muri teritwari zo mu duce twa Nyangezi, twa Kivu y'Amajyepfo, ndetse ikaba inashobora gukomeza mu zindi ntara aho bita muri Tanganyika cyangwa se mu ntara ya Mainemu. Ibi ni ibice byose bivuga ko M23 ishobora kuzageramo
irwana cyangwa se iri guhatana. Reka no mbashimire inshuti zacu aho mutwumva mudukurikiye muhereye hose, ngira ni amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe mu buryo mukomeje kugenda mukora byose.